benya osranyi maino onyame dine me bi yita yesu e we dine me bi yita onyame dine me bi yita yesu e we dine me bi yita bini da wo be ba ka ye be bo bo ye ho bini da wo be ba ka ye be bo bo ye ho so be ba no pa Nenso say ya nopa awia enwumre ananadwo no sompa 106.5 FM abribia ya ye krado enam ye sompa pa ye de som adasenti enti wo mra no na ya bo ade mu a ye som ene no ye de eho emuaye ena ekwa akotoa no enti munsiesie mu hunsie na munnim donko a efi wura no wo beba anopa me yansam wa chimbiu na ye mo akwa aba emra sompa fi wo ha ni nsia kire ponum eno ye nkran de no a yenya abom wo ha no ye ne nam sompa 106.1 etachimandia Bono East Bron Champion de Duakwa ahenkuru ho sompa 90.7 ewo nkransa Bono East hwa ena sompa atoyema ntemu takwa 101.1 sabre korona atoyema ntemu ho atakura de sompa 103.3 uduru do ma ahenkuru a yaje ba bia e de afa frikedi ese ho ekwa kusi abampreja ase yaje ba bia sompa 101.3 enu achi no ya kodikoda no so sompa 106.5 FM Accra yeginem apo ahodo nyina nso okona abo sompa FM na wonse kan Facebook sompa 106.5 FM Accra eho na betime de wadwen kyerafa na birthday ahodo nso betime de afa ho ama ya wehyewo ana wodofo kora wodie ebi de akora ya yie na aba eno nso utimi de fa hokora ese afoforo anopai enuenum asa atenase we eye nsem ahodo edi atwaguo ewo man mu afeko wankra tamo moboso eno nso ye de betoawo ewi akwanya beba mo abo awuram na wonso enkomo yedie nyina no de wasuade afirim wadwempo wonkanto so wo de aba beto so eno sa na obamu a wosima baako eno nti wo ba no wabɔ wasam no pɔ wunya je so a no wosane de agum na mmom se wutie e wo radio no so a edu se wo bɛfra na wadwem na tie afiri wo phone nom enye se wutie afiri radio no so ente sa e man komodie ni nsisi so e ba no sa nso a afidie no automatic obeyi wafiri so enti ana wahye no nso anopa baabi obia waye nhyira no mo fafafo ye mo wache e mo akwa aba eba sompa fie na empanise ntaso nkonnante se tie bia mframa di akire saa na nso beto a ya mframa edikan triple A mine ejape APAM DADAA anopai mene asonfo ne abofo no wo baba kutua ye ntem enu anu mo makwa aba yeja ya obru santan na matena ye ehoboko de na me adom atena ye boko ye dai ho ase o palace ho no bibia e ka mpo ho ye mobo ne ma nyina de daye eguso somsom papa entenka mu bia ka mu bia no amen sompa nenti ebeba twede ampan no wonderful tete kwafra mo anyame no pia o nya yenya no ana ya menti yensu komo no sa wode besom ye amen 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 ene ya wada dekore enya de ye di yawo ye ni yawo na mum de wo di yawo no wonam sompa so ebe ma ne yawo no akọ ena no pay minim sen sempi e di atwaguo e won tentamfidie no so enkrata no nso di biaba na ma mensha se emfiri nse akamfo a chia ya chia free ni fam ladies first dekore na so yes men before ma mensha se emfiri ma adwo aso na memra grandmaster obrempong nana kwa mpuma ho oza me pomeso na afam adwa anopai no I think say issues me anopai so o great you so where the boy is glittering boy is shining wow me that's it
enemy issues me no me person me address e wo internet no so. First one e trotro driver ya wo de ne shen. Trotro driver ya wo de ne shen akowura wo mampani ekufu ado wo mu e wo ni man. Na Simple nipa o. Nipa ne pe ne ho asem. Else da America say nipa ti ahodwo a wo mpeo. Eji amakom. Je timatim ni amakom. Ah okay. Ye tim ni mu ni ye makom ko nani. Wo mpeo. Na the whole video no I'm like what the hell? Like because so baby aka kwan eda. O so baby aka kwan da na hwe baby a esen nanim efesi ene o hwe se de ka ni mu nyina timi ahuri sa ayi pavement no asemo na dambalis ni wo yi chese ana na eden ya na okọ comment ni mu a ohu obesra ma de ayewo chese oh there be hold me we say Ghana for do no ho munye serious kura se BBC si ko he comment amanfo trotro wase nse da bia ya na ye ko internet na so abun sa amanfo atro the only thing you need is data say na say Africa no a comedy channel we have you and there's no rest for the weekend na say na why na the weekend na say mampani dada na the weekend Nyankopon no aso the Africa na Ghana no the comedy channel TV I channel na we have no me sure say nyame no kra wa surprise so we ho an wakọhwe bi Nyankopon na abofo no solve amanfo problem no mo exhausted there no mo chim there to Africa no omo ahwe de e Ghana comedy hey but I hope said driver no you okay bibi anye no because said the adena ye no dey the dangerous driving and was a bibia enu kwanse bibia ye no said the be na o mefre na be chere ye wo ultra asemo asemo bibia ye driver no ye say BBC ye de be she honhomone abra na nye sa na chi wo mo se kra sa abra no mada because na ya najo anameboa enu anajo na sumasi enti no ho asem eno no ajo apart from no one say another trotro car bin so Sunday car no mu no is a boxing ring when enra one won say video any ampa any we dey oversight any we dey oversight one mate ni passenger ba ko car no mu akwa de si abontene e dey ntoko na pie Africa no ma si abontene I caught ne Ike Bazooka kote ne yazuma na yesen toka tete rengi Sunday si supporters no bi na asie no mo se den na asi ni nyina yen sesa ajo papa na to aso na papa tu ne to aso ne wa adisia na mema amanfo ntwi wo mo se anopɛ ni nje de bra president nti yenchi mema amanfo ntwi nti odi beso e mama na yenkutwi mra ene ma yenchimra jo yenchimra anopɛ president se men kan cho se odi cheko na asa babio president chako de e ma wo se a adeche no se no a arebese no se no abo ebubu no no e ma na asa abrachi bio na ye fitaa se sukyerema esanse wakofa tetibidie no na ye de efra body trade nchine tum etwima ye sempaye na yetimidisi abonten esere twa photo no wasan so de aba na Ghana Dental Association nso esese obetwu senko ade na ade broso ebete aposia ya te president tituri ne chako no adwa nso ama yakwankyere bi se wo pia no pa fa president chako no fa nu twu sen esanse obeka sanipa ho na obesra kyerɛ adasa enu achi wo ba beda na wo de president heba na twi na eno na ye wonu modura kopem sa ade beche e ba sa mo bia nya kwan ngoro very simple oda na hu sa wote ne nso ahia president na anopei okuta ye mu ne ye somo na de yenti we mra. Are you clapping? Are you giving God the glory? Devia sorry anago tie mu bobna ene mpentem kwase wo mu a oni wo mu digwa no wo mu de wagya ho ene wasere wo ho akuku oduro
nim se asma ye ka no enye honhom asem na emom eye yen a wenum ne wosen ho asem ne ye ka she was say for Pepsodent charcoal etwi wosen na yi nkanka wani na free wenum ne wosen obintie mo amen pa ma Pepsodent charcoal ema osirie enye fe eyi wosia sin kawankawa na ma wosen ye fita FDA agi edwade nkratwe atum Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na Endpoint Homeopathy Clinic. Anase kidney, liver problem. Ho fa baby na adwuo. Na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adwuo kidney problem prostate de Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic ewo konoma bohia na akra hanso so de wo mu ginamu ankasa ewo spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic a obi a ebechiro for Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mu demufua nokre wa mu demu fu ampa madwa na wo de toso mienu no soso na ye twi yesi abeya yenum adahoi me pato me akasa akoko duro so sa pepepe obi na ebisa nasem se e makura ye duobo ma wosia na wo se wo ye be ma na wo ni sika edin na betimi aya ma oba a nani beje na nani beso unisika oye broker wo twe antwe edin na oba ni aso ama nani aso no appreciate wo monte brofo bi e po no friend na comment ni mu no apa mera ho anopai mera ho pa asese si ano wo ma ye ne se e ma de ye de tag bi ato ye so at once by force sika say chese wonni sika wo nka ye ho mera ho pa because enye no kore enye obia na ye money conscious sa na sika no etumi ade nyina nti bibia ye sika nti wuje kane no obetimi akwakoje nafu obetimi abubu ja abre no da bi se aye no obetimi akonsu ama no se aye no nti ne ye ka ene generation ye genzi no say because me niefu me soja wakwa sa abo antonto ani ade sika no wakwa sa abo antonto me ni muchia enti so oba ko jama me no na ajo wo ye na gas enu fi eska mo ye nkotie bromra eni ahaban na se mi ye wie ne ka asemu inu ani ye wie yi enti wonu ma ye kasa na nya kasa na kire mineral water ni bia no ajo on pebi no eni o munko back hospital echi wa e water fa ha na unim bibi kane no na yetimi punu ahinem mo na ye wie ede ensu aya no mu na gum no ne efe ni kula me pe kula mu nsu wonderful ne de esi kona ho sei no ne de bo nsu ana to so eno nso nya de owi ana chewo sene bia o David ebe chewo sene awa aba bre fifiri atikula no embo ena ho se we de achele na ye wura aba efu mu no ebu ho doctor to make chane say ensu a ye nyunu pa mo wo no bi obenu maduro kra ka cho se mfa sa ensu ni bi nom fa de yem fa nche bibia mu nanso se ye kasa natural mineral water abrebia wo mu kula na wo de aba no a o wutime nom ene e friend dispenser no enti anopai woni fridge a wo de pa no bi mo ebe boa papa wo hia nso de ana anopa na wasoro pese o ye coffee ni tea bia eno nso ebi wom e wo ne fa wo mia ho no na wo nya hyehye wo mia no wanya nyunyunu o pede de wo mia ha na de afa na fi agum kasa natural mineral water
enu achi no wo ma ye de okura okwansi kituwa bi a onya bito sachet no eye papa na adamidi kanya kasa no mehwe ni din enya adaje hwie nsuo no egu ade mu hwee nsuo bi ho behwe bonsa nema bi ne namase mo kasa de ne ntesa dabi uhwe ne kura kasa nsuo aya hye ne buru utimi hwe mi se hu anim kuraje se amanfo so one day aya hwehwe okay cause hwe mu a eyese ekroje ana kasa na kire mineral water nye nsuo a ono ma na etrantra mo no bi dabi a ene ntia no pay me kanfo de amount wan fa botro de na nka ho etroa no ye won ketwa na kese mo kama pa aye frase ayi ase eto da ayi bi aso bo nsantokwasi nsuo na eba ne nye ana nsuo kuro ya nso no yade bi efra ne typhoid mo so onyanya bi pe yese wadi obi ayi ana obi ayi akomu sebie mo wuja na wo fie ero nsuo mu ne yefa no ene yefa no ene wo hwe saa sachet yi ne ho ahwan ya nsonso aye dodo ba bia na woni tu nsuo ebi wo ho ball asokura no wo mutu unhunu bi okasa ho dabi ya sade triti ya hoden wom nokre wono ma eye ho adwuma pa APAM ye issue disclaimer kasa no eye CASA nokre CASA ukohunu KASA enye noa ukohunu KACA enye noa ukohunu CACA enye kasa ukohunu SASA enye kasa yewe ye kasa na CASA CASA wonderful ni abehuna ka hunu bia no ye de ni bia ente saudi ye free 0206 pia 469 430 more piafo 0206 469 430 na one kasafo enkasa mo eja na meseme wonsem mienu ampese me yimu mo a ode mo amunyi baako na adwoa wa hai na nso wa hai mo mienu mo ntwintonto no okay na munyi baako na tiefo nso nyi baako ana obisa baako me busa na nia mo be yin dia metiefo wonderful na anu me hye bose nke be kosunyane ne akodi sunyane nkomo ni bi baako bi nso abebom ya na ye ka asem bi frempon manso adakabra na sadakabra frempon manso binum so mpeso no so munye mu nkyire mu nti na yemfa de adakabre frempon manso so e obi di o mo ayi papa yi fe na nkyire mu ne beba no nti nkyire mu ho VIP papa yi ana enye ono a odi enya betere sa frempon so ne mra ne manso no ne frempon no aya adakabre aya frempon na manso no mo enti mumie no muntwintonto si yenko sunyane na yenya adakabre frempon manso ai na yenya adakabre ade kire yakosunyane mo na minchima de ye boyara eja ya basem ena kasaworo faso no de beto so na papa bi etna ase ande e friend o ye nyina ye tie sompa wo ma maako nso eja frempon e wo manso ne mama maako nso okay na wonya abotra sa abre no edi yaw edo okua kakra de hwe ne manso ni nyina ma wo nyina nya ba bi siye okay nti na ba na hode a woni wobi na fofia nto ata no adwade abamu ena papa kan nkyene guye e wo bra na aduane sisuo ena nkoda ye se sania papa ahwe yen ma ya beduru se die yensu ye beye bibi dia yen kaidum okay edi asene ni monyam ena won koto ko obre adaka so won de besi won papa ko obre adaka gold yeah so won de besi won papa ti wono deda eja frempon na womo de adaka ba betam ne tumu wie ye pe se man de to adaka ne man ye sen enso mo enti obi a eja frempon ne manson adaka yi bre mo pani frempon ne manson adaka bre bre frempon manson adaka bre
This is Sompa. Assembly a otwa mu ano. Oh wow. Eja frempon. Ne manso adaka oni si no opata no ebre. Pure gold. Yeah. Ana kasawro fa so no frempon manso adaka bre. Enti frempon ma enso adaka ebre. Sompanie enyumunie, sompanie kasiebonie, sompanie osompapanie, sompanie radionie. Yabo sompa. Yes, nano ya na se de nano adwa be meta ebu. Wure firi krom hinata ntemen a. O yira adwa bo ase. Nokre. Na twere no so asan aboye kase no misi bi nya kada. Se monko wiwe tete atempon no ba bia kwampa ne da na monko fa so na monya home amamokra nti na sompa ba no wow anza wutie nyum ba ko no a sompa ba ebe somne mai ye mai ga na mu ayeti sompa pa no no ne ye dia ba no nti se ukote no so obi kan adakabre frempon manso da bi nyesa eye frempon manso adakabre okay ye tane no abe no adakabre frempon manso nti ade anim na bedi akire ade akire nso kodi anim na emum eye systematic ye de wo fia he eye frempon manson adaka ebre ena kasaworo faso okay frempon manson adaka ebre nti efiri ho no de ye beto na frempon bia no na wakofa ho na beboso okay do the frempon de ene ye wo manson adaka ebre o manson adaka ebre nti frempon bia manson adaka ebre ni ane ye de kai frempon eye ne manson adaka na ebre no okay wow ayese kokosechi ampoma wono wonidi fie wonidi bola so onim kokosechi mo opete abo apete ne mane no kokosechi ampoma no ampoma mra ne de kokosechi sabe mbradu asa wode ne kwasia empenyi nche ntini hawo se wo mpe no a de ache so no de fa senka wo kokosechi ampoma be di fie anka mba ne sa akokọ ende no kure wane kwachi pete sumina so ne be fie be kuno so de be ya ni nua bi wo kwayem ye frɛ na ekom ne nam te sɛ sapo nam te sɛ sapo wesen oye no hwie ye nanso opete no ye keka wo mo anya akukuduro atumi awibie no nenu nipa dodo sen wode ne kwasia de prenyi nche makofa ho nso abetu da chi mechire mu yie wonderful na emum nenu ne amede ba ye no amo amotwisuo no eye frempon eja frempon ne mama ko ma konsun adaka ebre wo adaka won todi sie no ana ebre frempon ma enson adaka ebre inchire mu na no mo yewie anopei mo pia afi yenwura nkrata num na yetie fo nso nya kwan mrem na anopei no me nkwa akiri daily no hwane kura bie mikita daily ba ko ha okay daily post ai okay na me nso mi kura daily guide mo ekura daily democrat oh okay na say daily da bia ya ba okay sompa de bia ye som enti me post ana post na me guide mo me post ana guide me why daily post asoro ho wo de aba wa ha wo say office of the special prosecutor was a former finance ministry advisor B. Say no say you declare no wanted. You declare no wanted. Dr. Declare. Anyway, daily post you no post to you daily post upper right corner when the butu was a office of the special prosecutor declares former finance minister advisor finance ministry advisor wanted ni nyina SML deal ya ti amanfo trick ka SML deal nti enye yura kenofori atanko ni ononko enya futufu anu owo ho nso some SML deal ne krampo former GR boss yera mi shada no so wo mo so anu ba chire won janu ba so wo fie ni nyina SML deal ya nti sane de later kwa donko kan no deal no mo ane mo ye nokre
daily post di ababio eno so da benkum from ho baby a post no wona se ho na na ma me ha na bisu ne di ba ko na den tempo amacha mo said ni ya na me pese me bona bentene na efie din no correct wase eno a wate so mpaka se so se ye ka se minority for say mampani mpamo no so wo ti eja ko okra nkan nsin wo asa eja ko ne le we ya kan abom na won yi nkoyo concert na sa afọ ni yi was here a big joke okay nje bia obi amponsa ne wa mo aka no wo mo die ni bi ni awo ka de a ne mo se no agro bi kra de we ndie se wo no mampani nyi dadi who born dog on train who are you Millennium Development Authority for the Gacha and for says a more investment among you could drum. The Munya partial investment and a more as a as well by as one yet. When you see car, Fabisa baby, now that's when you're some fast oh yes, I could drum only where daily post. And I'm on Peninsula. One is a critical position in an action for Niwa Hay. Nina Boko. Now you see, yeah, soldier for so I'm withdraw military protection. I was saying, Timamo when I Akasakasa away. And also, Mampani, I will the emergency security council meeting. Our Boko chieftaincy issues in so. We a daily post, Kakra Bosso at the buyer and a pay no. And yeah, and a pay my memfa daily guidance so and guide it. Actually, no way chum funi kase dia babe to. Yura Joseph Yami, me hunim funi waha, and Ura Yakubu Abangan sum funi da. No was it with there a chini yama akasefone woman or mood de to shame. Nina galam say home. Na okokrata fa to so miensa ensem no ne nkyira sie nyina ne dodo no eho eneguo eno achi wasan so de maame Emilia asa wode ne mfoni aba beto ase ene wo kyese mra hyebadwafo fishery bill no sese o ma passe eno so okrata fa to so miensa hwa afe anso ho yakokrata fa to so ensia wode mfoni abeto ha ya yewura speaker tegbega aba nsoma na baben ne mfoni ehye mfimfini pe no wase we eye domu nhye modie bi a wonmo koe workshop na eno na speaker ene wo mo a no wo mu no wo mo mfoni eda ha obia tag eda ne komu no wase we de open access law na wonom ekoye ho enkomo ana ho kasasie na nso mfoni na babonten anopa daily guide twade aba ibofo a wo man mu ede atoso se wo mo tete se yese se alatafo no bi wo man mu wo mo si wo mo ahemfo na ibofo ewo mu se wo bibia obeka se wo mo si wo mo hene wa ha no kure bi anim enti se obi ede diofo ekuta na ohu se wo nenam na wo de niam agugu ne komu ne nsa se wo ibofo hene a movie no wo yi enti mamo nyene ntum enti sa asem na pam agrofo bi so akoye hwere ni mu wo ho ya nsentwerefo bi ya ma yakwa ma ya hyehyɛ ma ahenche nyina o hwɛ de wunye unu bi ho ma ho video no ye modin ha kwa ho nanso ibofo se enye no kre enti se movie no mu yi no matimi ahye ahenche nyina ma ya akɔpɛ 50 acres of ya mo see wo mo pay 50 acres of land ododo wan chen ho be the kingdom ama nanu nam sukrama ahemfo woni ngo abaya ho nsentwerefo nhye mo se nya no komu nim no mo mo ntwa asase bia mo ntwa asase one proto kra mo bia kwata proto kro mu ntwa asemo hey Ghana ayo anything is possible anything is possible na delegate de krona wode nipa baanu a yeso wo mo panchi e wotakwa ho adekye ye de wo mo bekokotwo ama na no wo ahene champo mo e de wo mo ho nsem abraham pa no emfuni aba betu akire ya yakata wo mo nim wo mo aye wo ho se wo ye good board task force of wa ya so wo mo panchi e wo takwa ene na afa no wo mo mfuni ne da hayi na akokrata fa to so nsia wo ho nsem nyina ewom anopai delegate e boso e de amawo na alaji bia ya che no se enuro ya sabi o mamu anfa wo munhu botwa no mfa kura wanhye wo maye tan se chengom no alaji bi wodi hu djuma pa enti me hu alaji seyuti
Sayuti. Sayuti. Hey. Say Uti. Hey, we are saying you. Nanka alaji die. Onete hui. No, wo makwa akwaso no. Wo hyehyere naka. Na wo de akwa akoton. We num na ya na ejidi mbone ma yesum yo. No kre. Da bia na ye ka na zongofo na nkrabofo no mo gidi mbone chief imam te wa wo ye adepa de am man ni biase nyina na ye hunu no. Ni am nsua no bi. Enti we sementi findo. Re. Na wo mo kokonya ne penche soye. Anopai daily guide am fancy. We twa honsem ya wo de aba beto ha eno so ye boso e de ama ye tie for madwa yenko. Na yemfa the Ghanaian Times no entwasoe. Na enim ha en wo de aba. Woko kratafa etoso miensa no a Dr. Dominic Akuritinga yine. Wono ena ne mfonyini ebia hayi. Onna ye aban lawyer panyini Attorney General ena fei Minister for Justice. Na wase yokofo se esesa hwehwemu bi ekoso. Se de edi kan ebo mamane ewo ye kase ebomu no. Se hwehwemu no a ekoso no ne nyina efa nipa mienu bi a ye ebo womdin ewo NDC amyoku no mu. Ye di kan eye domfrefo panyini Joseph Yamin. Ena Yakubu Abanga wono na ye third vice chairman ema NDC amnyoku no yese galamse hu nkomo ya na no ni edie Joseph Yamin ni wowura Abanga yesusu say ye choose your words in a very carefully it is alleged yesusu say womhubom okay yese galamse emfidie no kura chese womodia womo na edano dada no anamono no me pacho wo mo na oda ema woda gold ni yenye bi wo ha nkotu wo mo pieska gum ene enya asem ketwa na yesen hwehwemu no ekoso no wo madaro ma wo mo mfa nhase wo ho ene enye won kwa na esese esu wo be kai mampani akufu ado apen so sa time no so afo anu wo hwe environment science ne technology so professor Frimpong Boateng papa nya adaje sei ebre ni mojani ekoye ahwehwemu bi efa sa galamse kuro ya hu ebobo nkrofo bi din wom se galamse no sa abre no wo so di mu ntintiman enne sa report no ya bobo ne ato ahye mpase ehu futuro jai na report no kwa so mbe hu mbobio endie yenim sa report no wo se wo nkwa hwehwe na nkrofo a yebo wo mu din ewo report no mu nyina no yen hyase enye hwehwemu no wo ho na ebeboa pa enti enka yi directive a Attorney General ede ema iyokofo eho asem ena mabomu ha ama wo nyina enu amampani ekufo de na pro bokopie mu ewa Asante Mantem mampani mahama mampani mahama na meka say wo se ekufo ado meka ekufo ado wan kan ye kura you hono kwa kamba busa sada no ni ho ntina trotro driver na de ne car for board ne dem wana just say the mouth is faster than the brain Mampeni Mahama current president John Dramani Mahama me pato de na probo kopie mu e wa Asante Mantem na woko ye nkomo ba ko a e trendy wo social media so ankrata yesu di biaba eye susupia me hey apam susupia me Ghana hired the rough Kuma sama ga je ya ezi e yo ni de to heaven no ezi Africa ne Ghana no comedy channel susupia me Ghana hired do oh senye se apam skapa na ni krom ha ho aka menye so se Ghana ye laki bibia ska wa ho una unhunu ska wa ha na ska wa ha ba mo njira ye kwan ne ye ne kwan no ne kwan no na ba bia ba fa hunu no eho afu ska de bi wa but o mo be so o be kire ye kwan no kwan no so e ko ho no so ma se kwan no ma tu galamse no de ase no 20 me mfam we are here you better be the systems are not working eti ama
nipa eye bro na ho odin so but wonya hwe wonya hwe enya adomo ana basa bi pa de beyiwa apam eye obreguo me na me ka kire wo Ghana ha oh mame ko ho nyame abasa beyiwe susu piame na ne ina ye krofom jakesi yi ya wo mu kire wo se dwana da ho ache wo makoho adwadifo yesu enkosi aga enti mampani kire se emfa ho ne aba akora wo hya ase wa bayi won be hwe se won be complete sa market project na nye no nko a abandoned project ahodo nyina wo mo be hwe no wo mato aso enti eno akwakoya asemde e de amanfo eno so wo kratafa etoso edumiensa energy minister se mepa mo chow dum so bi ani ho as simple as ABC. Okay. Do so be any ho. Enti obi obeka say, was say see asase na na no mo bre. Energy ministry no mo have challenges bebre but so far wo hwe niema hodo a wo mo aya ama nyina mo nkane ano se see agina na na aso pa. Na no Sunday die kura no wo manfo beka say the whole day e bedum kane wo se bibi ba so. Enti e ho asem eno. Mo abam yango abreso sam yengo wi ho. Breso sam ne abandim kakra emu fa no de adwo akra boboso wo Ghanaian Times muntime ha me hunkom esoro ho no no anso ebu mu time ha me hunkom MPP big wigs na o say top down approach wo mo mpe no no so Chronicles and aba na ne edikan ma me nko asem fo adwempo editorial ya na emu hia me pa was the installation of solar power street light a step in the right direction. Okay. Na yenya say da bia na yeso ngu national grid so na ye de abeto so street light bill na wutua so street light mu kra nso o patam ho street light no dodo san wo unim dodo a wutua hoka ni nyina wo nhunu nti se ye de solar ba ne kwan so ano no solar ne de yentua ho ano no say we na power no. Okay. We na we ye boy ne botugu ye won scientists wo ha won mo akoma mola ye wie wo mu wie anu mo de fra ban sa ban mesa mebi adwuma ma won fan ko ye solar ene bo bia se ye science and technology wo mo ja ye ma se ne law aya so da so mo ye science and technology no we wie a won so mba ba ye literature we literature so asan betan se mampani mebi adwuma mfama no nti we no mo che se ye nti science and technology for no won fan ko ye solar ne fan ye street light mfama ye kasi abeda me di wie wa ha me nkan kwachiri eye enra ana shase say na date ye say na 17 mo nra utu ya ukoto ofu ele tu ya wanga na maban nra na shase shase na ayi Chronicle ade shale ana aban de no gwele wo mo new price na ba wa ha bia na wunya nko shale wo nko gwele a bia na nansan na de ato de bi wo nti ubekwa ho a price ni gu Chronicle nim ha. Okay. Say fuel saver save super we free hoko 13 cedis 29 pesos per liter. Diesel also call 14 cedis 49 per liter. NRV power no 15 cedis 29 per liter. Na gwele de no super SP 12 cedis 88. Diesel SP 14 cedis 38. And super XP 95 and you see 15 cedis 77 pesos go to the honti. You see dum so 11 no starting na ya tum we so kra no dey about say our new prices effective 16 July 2025 na na sha say nti no akoto fuel a what you want to mu enkan fu asa mansan dia manso ye te so no Ghana de no soro kwa na eko abasi no grofo intumo de ya be man grofo ya be man wo di kan boy entrane de dem we are apan we dem no mi no ho we tiefo nte ya kan boko bi a wo ntum a wo hwe yi wo nte e me no mi no nko okay but ya no de ya be sa chetua ade no de ya be chetua apan fatu aso na ye be wi a me de ba kwa ato na ya sori akwa be mo ye be kwa kofa ya frefo no na mom mayemfa eyi ni bia Daily Democrat eyi messages ni bia ba ha dwa hwe messages no na Daily Democrat say
mampani John Dramani Mahama asɛm no wɔn abam firi kratafa ɛtɔ so mmiɛnsa enum nson ɛne du baako sɛ yɛhwɛ prɛ ne kɛtɛasehye ɛko a ne yɛde gu ɔha mu nkyɛmu mu nsɛneɛ so a ɔha mu nkyɛmu adu osia mmiɛnsa 63% ɛna mampani John Dramani Mahama ne second coming wɔ baeɛ ko a wɔko prɛ ne kɛtɛasehye no baabi a wapema duru no nti wei no sɛ wo grade a ka sɛ C number C plus honum baby no na akrobeto of akrobeto ya no abusa wani ndi say one grade my grade emo mo grade yanko no so na no mo hemfo bi nso kasa wo mo say saa galamse ne kon no sɛdeɛ wɔn mo pɛsɛ mpanimfoɔ nkono no ɛwɔ sɛ wɔn mo kwa kosi aseɛ na bele no wɔn mo etimi esakra mu yie na wɔbusa sɛ saa mining policy no ɛwɔ hene mo obi ogana ɛnti wɔn mo busa da bi mimi busa mo ɛnna wɔsɛ wɔn ani kɔso paa na mentimi ho asɛ ɛwɔ ho no ne kon no wɔn mo etimi akɔ yie ɛnti wɔn mo akɔ nhyiamu na wohwɛ nhyiamu na asɛ nso a wɔn ɛnom tin paa National House of Chiefs omo aha omo aha Council of State for aha omo aha okay omo nyina so fifiri nkrum omo aha mo ana lands minister so wɔn friend sɛ ɛne ɛba Mineral and Mining Act na ɛyɛ sɛ wɔyɛ mu hwehwemu yi na wɔsakrem mo anɔpɛ Daily Democrat adwafa message ne bra na fe 0260196064 0260196064 and 0260196065 working can we are also into what venture Rahim Rankin and wodene diabo say anio adepebia sign at your body adaruma na ye tie Ghana today once again ye tie super morning show APAM DADAA ADWOA OBREMPONG yeda si papa Masawood edifri Kumase Bantama o say abancha wa beyi safuo allowance na yede ema political appointees no o say to divert attention from the 1 cedi per liter fuel levy o say aban peso yi Ghana for adwini free sa 1 cedi no so enti wo ma sheda say wo mo ascrape sa fuel allocations no regards to Kani KMA boss Ora Sampine ene chema fuel levy ne mampani akufu ado chemu mienu okay what 50% free so ena eka 50 okay ena we nso abeyi 50 na aka free ho enti yenyina ya bro pepepe 50 we 50 enti esi wa me ade ba kwa na menti ase yen ayete ha yen yetua wo mu DSTV subscription ma wo mo how almost some mine no why na so we yeso afo nje so so ama wona se obeso ame nyame na se me so awo me na me TV me tua me DSTV kula ntimi ntua na ma sa tua de ama how for God and country God and country say womu nim for God and country ne ye say tua de ama wo wo koda ne VAT mu a wo mu ba meeting a VAT si so fitita mo ba beduru ko ene be hu so ene be hu so mo ba e be kan mo 20 omu ekon ne kra wo mo nso wo be je mfra me fira bonti na ewura ka enum ene wo be kwa ko yusu nketo ani bi salunka nketo ano wo be jai no ma yusu nketo ani bi no ma hu se Ghana fo bre adwa fa bi ka ho na na ekua moaboaten edifree Ablekuma Central or say a very special happy birthday enkoma Mrs. Akosua Samenu Akosua Menu no Kane parliamentary candidate for Adenta constituency ono na deputy CEO Emma National Youth Authority nyame enhira wiye papa na onto wonkwa enemu eno na ekua moaboaten de no no me pacho Masawood o message in medical kan bi enti mo bi nsomra wo hene na mensa jebi o say morning greetings to you all, fantastic morning program by all standards monko so na monye adwuma pa emfa moa o my Ghana we say May 2025 electricity tariffs were up by 14.75% and water by 4%. Yesterday
we've been slapped with another 2.45 hike. Slap the interest on the Electricity, that's a total. Hey, E-levy best start here the my and say workers day gift. May day gift the my and E-levy. And a D-levy so about 200 days. So we made day no so and we have to D-levy so from May, June, July. And the patron breakfast there, they are 7 months. We need to start from a course na yem fence. But me ready jina hey. We dey be afrefri so mpa na wa ba yo. Hello. Hello. Good morning. Good morning. What do sompa body ne ntie wadwen kira no pay? Ajani muni. Ofanko beria, ajani mo yanko. Ajani muni ofanko be. You anopai mo boy kuma papa o sompa fo. You anopai me sak ene di pass election. Me tia makwenya we na me tia by a champion honorable. Na me tia honorable kankambuadu. Ena hajia safia. Ena obiara chairman. Aye finish chair. Kani nyame. Akwatia enchibia o buamu na kuruna pa mapa efia no abua Ghana manso idu amunhwe nani do ye mwaka ye gati asemi ye be kwaso akata ebi se abane de campaign edi tia MP ban eni se muso ma na se mo ye dia ani na che se lefre aban with the azan ban o ye azan one kan kure what you say into mo modern se galampi mo se dia mai ana sa ayo dia to petrosi te ka se mo se so beton from kai adoba fo munye di na mo ntia mo na mo fa ta ba fo tantawi ana mo dia ba se mo mini ejeni mo ye nyina ya ban ya wo hwe Ghana so wudi ne bia ofrefi na opa nkese na pombo kode nyame ehu ye mobo bedi ani Roman father the white angel Roman father yan kwano pe mami ni kanfa wakonya so won MPP media for me church will be their members na me fancha kase ma honorable Alazada Fanyoma can osan him and so there be at the Don Cappuccino asem Roma will be a honorable candidate for Roman father me de kase ma so atana honorable nyina Minia Ghana kasa o de bia me kasa agro ye ni so agro sompa yes Roman me say katuma video so agro e wo ye ni so obi ko sani 1000 ye 3 cedi ye fi enye ba mi ko to petru 1000 na makucha 450 ati se ase mama ya na je se odi Ghana for ya kasa ya ju mo ha nto mo de di agro like pay we did 7 months ya increase tell ni sa have no 3 times they say like pay kwa ya tafu so eti Ghana no ya pay ho nyenye ho development na esi nya eti akwan na ekwa akatu kuma se pese ye double road ni from the free ayi so pese kaswa de ko uniba double road no sika we ya watch it no onfanye no onye hospital na aka ni schools no ni hu se Ghana ya ho toye because the pure Ghana ko so mo kate ekata ho be pato yisi dunia nto ye ntuaka eti ye tuaka no set abai institutions de ka adente na abai institutions no omo hwe na omo twamba na me fie na se me what me dam ka niam na se me de ka so mo twam what the like be ka ta as go be twam ana obi o prepared ko na se wo de ka wo so ase bedu eti di enti na sel de kia na te mamufo no ana omo de ka ese egu ye so ta se no so scratch bi mi wa so sa de fofo se egu so o scratch ba kwa na de me nsa be ka ho mo da se eno wadwe nkyere odi ne bia afrefi meto wonka mente wo radio num oh them Kambodu Oba National Chairman. I have been with them. And Bra Champo. Oh my goodness, Bra Champo for one echo. I opening. But I, you could that sorry, yes, and I have to Petrumo. You catch Ghana for saying, not dear President Muhammad, Pierre Mabro Magana. It was a bedroom and Penibida.
and then Galamsey, I also Galamsey, I change this the phone go back 10. Mama, be a show almost to Galamsey. Now, in your money, Galamsey, most of them move to us. They are saying the amount of my G2 and Gala was new for and Gala to Galamsey. What am I going to sell my Ghana? And got here. Yeah, tell all of us. So, like Utria, check her. What a Utria, check her. President Mama, all you be go. Before so baby be a from what be Kasieba. And the Ghana for Mommy now. You know, not yet, but my boy, my Ghana, don't get no my dear tomb. Morning and go for Yajamba. And in your metro, so we didn't be our free. My family and a key when she and a key into one pay. I made a massive Moyana, Memo Basso. Now, Edika, my Minchia, when I was writers, if you come in Yadma, a dame that I could delegate conference in the MPP, your National Affairs Vice Chairman. A better about a man be department in my own Honorable Ali Maiga Soba for National Organizer, Yentoman on a Chamala Tuba, what you call Strategy Chairman and Alaji Jab, First Vice Chairman, Buffalo different from me watching. I know, Apam Ghana, or my Panima Mahama or catching me, say Ghana for the Yale fee. No quick. A Kayawan was said, over sending mobile money to 1,000 Ghana is at 10 cities. And then, Okako Tofu, which are almost close to 80 something cities, and also for 1,000 Ghana cities. And upon the best of Ghana, and this is more yard the Bonidiano, no more than be about Ghanaians' attention. There was a normal to fool him. Would you to fool man or release statement about what is a government appointees being no many fuel coupon, government appointees being for the woman. Now, for me, we almost say, also cast the one out for from more close than I. Yeah, well, my way moving up of my company, Mamma, no, your company from 2014 to 2015, catching I say, that the point is 10%, they are toward the Kusichi compounds, and we are not continuing the machinery, and this has the kind of go to more. Anyway, you catch the Ghana for the way you set things among you as that among you, Mamma, when you NDC for more than Ghana for now, you embrace the belt for more taxes and more difficulties in this country. Upon winning a coupon, when you met to us, so wouldn't be our free. Many are way wow this Acacia phobia because I take Cantamanto, Acafia. Yes, sir. Yanko, that be the apple for the Yamia, we are mobile, into one pay. Yamia, we are mobile, banging for the uncle Yami, we are mobile. Because we can want to wicked president to be in the Africa. Check. Now, Memon, I say, Agrada Memon, or they mount no orchid, pocket to a medical here. Your mamma Memo sanity. This company, Dr. Pamit, this company, Fredbearer, Namentia, a Jessica de APAM, Safia Muhammad, Cantabodi, and Dr. Serjato. Open you only say, Ghana for your district, but and your cake in the 2028 a bar, they are Ghana for a good year. On Montpellier, open, Chairman, your pet to a semi year. So we thought the little the only say it will move 1.5 million 4, 5. Now the old revenue also on top were crowded to 6 gallons a day. Mostly at about 10.6 Ghana old Ghana. Let's just say and money cars and I'm willing to say Agrada Memon Fat to a medical share. A kind and the gallon say and I get to say, but you must say Ghana for Muki and this by and about the other. But the end will be the one other or that end is. But he has the look at and he has a bomb fire say, he be paying you with the Mobile or my mind. This idea 4 years in the meeting. I'm saying, well, you are over Tomba and what you just only Yamian. Well, when you met to us, would they be our free? I found the patch made in the OBS, Medodo from Casim. From Casim, OBS into one pay. And I remember what's another more about Namen Charles from Coco. I didn't find Charles from and Coma Eura type by international organizer, the Mayan Picture on you. Upon a pay, the Emperor Mechanic and Tim in kind. You are Minister for Education, you are high education, the rest of Ghana for you, woman, a pie, and say, or not the amount of a and you say, and can't be brain shed in the Hosa, and yet the water you give me, Boche and Anka, or said anyhow with me. No, and let Mamusa and Graka be the truth that said PTA. I don't know if the minister say, I buy no sign there, but I buy a tremuno, a tremu. That's right.
that misleading attitude, misleading gestures, misleading comment and commentary. Say na aban mpani for the basa de be ya ebe ma ayes aban etwa mu no ye ni no bi ansem fata ye ntwa so sanse me na me bi mi nua ko school e wo KTI no ye ko PTA meeting. So PTA ni ho no ma ye ko meeting akoye den. Mesre no aban no mo nka no kwente Ghana for. Ye to so bio. Aban ya ni won ti suri a won mo da ye ke won eta aban obi si agrada aban obi se konkonsa aban obi si ameye hwe aban a oti so ewura John Dramani Mahama ya mampani enen sem ono mo ye ni omo ka nyina kire se ono mu nia de papa bi adem o man na me no ka se fuel ena san kosoro ena me no ka se electricity ena san kosoro no ena me no ka se business for ono mo $10 dia ko fa ni o ma de fi aba no ne aba beto nye dia gu otu ahwe obusiafo ena wo ko banga wo nya bi no we na kire se ye kill net aban Ghana for yen kan yan komantu yem yen fa ta bonta yen Peter Mulikuwa chi na yenya hyehyɛ panka ehumu na me ogidie sɛ 2028 ye to aba ne ye na MPP san ba wo ana we nda so asa wo a wora ho wo abambu no abambu no ebekɔ ama ɛyɛ ni ye aba moman no yetime hyira mana ye me da ate nyame me de wo si mo ene wonso ofre anopai ma ye mo amu ne ye na wase na ye na kasa na kyerɛ menura wota ase ye na Pepsodent Chako ene Pepsodent Herbal so ase sɛ wo mo ekuta yi mu yɛde wusie no ma menko mabadwafo ho na fe yɛ moabo ɛho nso de ma sports in a pack in a sack na safo kantanka on famre eja asem ba ku bi a mebusa aban yo tisoi ne tisoi mpani Mahama aban na mamuyi okay a ku yeto abla kwa ka ho bie and they say the most expensive hoe in the world who amana ne boy den pa wo wiase na wan se da Ghana okay na wan so mba ba ye hwehwemu se pit de ye galamsey pit enti me ho enti man pit okay na wan so mba ye hwehwemu na chi report aba kire se Apostle Poku nyina mo na Victor Kusibo aten mo ano mo da no wo mo ani sika bia na report no wo mo de ahye dem no wo fa report na mra ne hu Wọ́n náà sọ ma make wọ́n mọ̀ nfa report ní mìíràn. National Cathedral díẹ̀. Wọ́n sọ na make wọ́n mọ̀ nfa report ní mìíràn na yẹ nhunu sẹ́ sẹ́ni àná nàmà ewiem ní nyina náà yẹ propaganda. Yẹ di amanfoɔ kɔ court. Ɛkyi amanfoɔ di amanfoɔ nam social media gu amanfoɔ anim ase wɔ National Cathedral ho. Asɔfoɔ a yɛ gu wɔn ho fi. A yɛn nom sɛntwerɛfoɔ bi ne yɛ ka ho gu wɔn ho fi wɔ Ghana ha sei no. Yɛn fa report ní mìíràn. And this is our own. This is our own, let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own, let's cherish our own. ene wasere wo ho akuku duro unnim se asma ye ka no enye honhom asem na emom eye yen a wenum ne wo sen ho asem ne ye ka she was say for Pepsodent Chako etwi wo sen na yiyi nkanka wani na free wenum ne wo sen obi ntie mo amempa ma Pepsodent Chako ema osirie enye fe eyi unsia sin kawankawa na ma osin ye fita FDA agi edwade nkratwe atum. This is our own, let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own, let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our own, let's cherish our own. Ghana. Yadi wadoka wa beye de nyasem keto ma kora busiafo ye mamu nyina mo ache mamu akwaba
aya sompa 106.5 na yetena sise na sa lollipop mutamachi a aya na mora do wasuru ye papa para me pacha ma me fanto animo sa na no pe nya me nko na me nam timu no dos wo ye solid ya cha se wo mo so pomachi dom na secure sanitary pad wo bae me pacha no na ye kanfo dia ma obra wo ba bia me pacha wo posome no aso na wo me fanto animo sa na no pe no wo bowram wo leading shops ahudo mu supermarket ahudo mu corner shops a e won sabetumi aka secure sanitary pad no we no ma me fanto anim sa ntaba no me patwa wo waye papa ye nya sabgeto ma enti heavy floors nyina no etumi contain eye secure sanitary pad e was a bad time bia wutumi to na wo ba no nsoso no wotumi feel secure the brand no etumi asosa no na me demafo eba center say what the time obato yade ne so yade ba na ha wo stroke ana diabetes is yade just say wo tu ne say humu de free water zanya samketo makura wo se doctor time da so ne din ne honam say ye nya samketo ma kidney failure sana time da so na wo se ko na o me fanto anim so bowra mu nkran ha pokuya se mayira wo no de ne djuma kuma senso ebua kwa gogo wonmo a wone government school no me patro ne din hwani mu bibia ni afro doctor time da so ne mpanyifo ni nkomo e was 0244 774 282 0244 774 282 nene Dr. Time da so me pato etimi enkasa ne na no pa mi amatena se no mama fanto anim se medin ane akosia ejewa akwade boaten nana safo kantanka yes bama banono me pato wono so agenadwa ya chase wo bo me chidompa lollipop ane APAM DADAA na afa kriu ni nyinata me damu ase na me pato yes sem no ase e de fra fisem anonim se akwa hyase e de free transfer windows ni mo na me pato mama fanto animo se abranche ne dini martinantwi wonim se abranche ne bi atwam no na wo ye midfielder e de makro bia kumasi asante kotoko boku no na per report ametete ene sa branch ne age atomo sa wo sign personal contract e de ama club half ya me pacho ma me fanto ani sa club half ya no ene wo gini mine mo ya we ye 2-year deal ene betumi akoso a enchekura a branch ne betumi awie ne medicals no no atumi akwa wo ka won sa ene ne kakwa ye free wapa na wonim se kro bia kumasi asante kotoko boku no me pacho one sign players makuma ko nan ya wo mu su tumi ba be ye bidiaboa na last season no enioma nyina da tumi akoye na latest intelligent amegada enso chesa branch ya ne din ane Philip Amo winim sa branch ya no ye winga edema ni wadu biase boboko no na sebra ye make side ye winim sa kro bia kumasi asante kotoko won mo tumi assign ya branch ya friends Philip Amo a nyame ya adomo kwa ko sina kan ediama asante kotoko boboko no na eno na branch ya na nyakonya ne nsɛmtwɔfo di nkomo ɛno ɔkyɛ sɛ hwɛ na ni agye yie papa sanse wo hwɛ big team te sɛ asante kotoko na sɛ wo ne wɔn ma sensa contract a ɛno yɛ 3-year deal a na sɛ nya asɛm ketewa manto ɔno so bɛyɛ do obetumi bia na boboko no wɔsi aka ma wo opportunity meda kotokofo ase se minyasa opportunity se me join kotoko na dia me adin aka ho samwe ama kotoko ne se me adi more goals me ye more assist ama kotoko supporters nso eni agi ho yinti o mo be fa me ama hwe kotoko matches bebi ama ma hwe bi kura ora me wo ni odias me hwe bi wo in park of matches ya nations e bobo yina and team no so strong e wo Ghana say a team bia e strong e wo Ghana Premier League mu ti e manager eni ma ho wo say menye se mo kotoko abusia waya kakwa ye free wapa abrantia ne din Philip Amo ana me pato ye jeje ni nsemo anso atumi di ama mo na Ghana Football Association panyefo me pato wo mani abri ye papa se wo betumi improve youth development a eno betumi abo ma Ghana football no anso atumi afa ne tuma pade afra na per report ametete ene se won ma giatum se Ghana Football Association panyefo ne won ma Paul Rand team ene Stuart McLaren ya se bre no ba ba ye FIFA talent coach a wo ba ba bua na
youth development no eno so atumi boost wo hono mu a eno ne kakra na no pa ye jeje mu enso atumi dia matiefo na wo run Dini Henry Asante Chum me pacha wunim so powra mu Ghana Football Association mu a wo ya communication manager edema wonom na panyi pana nyakonya abomonte so enso ne Central 14 komo wunim se na center mu no na Ghana FA no executive committee wo mo so kwatena se kwaje tu mo se efiri na de kuro no prayer bia no wo se kwaba ne so betumi apopo de aboa ma Ghana Football no enso tumi atumponko ade a wo be sign ade friend say standard contract na tumi aboa ye papa sane e be ya players ne one market tuam nsam enioma betumi akoy na mepacha no run dey and Henry Asante Chum wonu anya akonya akasa de afa ho boku omodwen ekọ benkrom se yenye ye boku ya fawo ye adwuma man adwuma na wo be ya man ye gu krata no so se na ABCD yen football club no ya se de CDEF ene ye wo player no wa se de wo player wo chefa club no so e wo ne chefa regulator o ye TFA no so e wo ne chefa ye ni nyina gu krata so player what ya se wo agent kan what ya se club no so na se de o mo so makan o ma ya se na ye nyina ya no akopen krum ya de ansa ahyesa nkata na se we ebi a player welfare we ebi a club security we ebi a player responsibility we ebi a club obligation asudi e da club so the boss we so e was so chauka asudi e da player so the so ya no pa e was so ko training 8 o'clock so ya no pa na se mu training 2 times a day 8 o'clock 4 o'clock e was so ko training we player no e was a previa o aveli wo for matches club no so say player based on nkata ye ne o assign no we ni match roma o drop simple anateku oso so baako oso so mienu oso so miensa na ye ntua oka na ubisa ye na ye nya se papa bi anka nchewa ubetumi assist out of training to ensure say your needs or your grievances will be addressed ekobase we nyina wi na club no still ana sudi na sede no wan ya ma wo kwan say obe proceed to player status committee akoje wo fa ho de e ho no okwa o de won sem go krata so ye throw now ye kawa se club e kana se wasem ye da ye buntentia e ho no obi anti no ho ase a o wo kwan say ye football mrem no after we are exhausted the local judicial bodies and adjudicating bodies and dispute chambers no obetumi dey call international level which is CAS. Eti we no and the year in Semba Kuminu Mianza Kutregu and Krataso. And some of these things have come by because, like I said earlier, there have been serious disputes over a long period of time where Bribiano achieved the football sign. Opanyi paya ni Dini Henry Asante Chum na mepacho ya tene nkana nwachi no wapanyi pani Johnson Trofo kwa nwadi afutu so to aso ediama players no se drum bia ayana players ni bia adwene ye papa wo mo promises awodo ye won mo ye wo contract ni mu no enya de adodo no atumi fa fele wo se koba no san wo ha adwene player ni buo no mu a wonim se wa sign contract na wie edi bra wo penalties wo be ko training wo se san yo man ya de ayana ha adwene e ma Ghana football no entimi developing. There was a year at the Agabo by both the investors and the actors. Investors here are people who have decided to step in. Waberiasi, Wabobra, Wenyesika, or no one in a year in Ma Amy, Emum, or Betman and Sami Biaso, or one young couple on the football talent at Chel. Not and Namoso, Omo, and so to me about brother and show Babusia, and a more direct and indirect relations, and then also to make a livelihood. Indeed, there are several examples to cite. Yebi Drew Hay, Sebi, Yan Sorekeke. They have been a lot of stakeholder engagements, club owners, players, PFAG, a Professional Footballers Association of Ghana, almost representing FIFPro. We are seeing now almost footballers, any of welfare, any almost in Konya, not less than 4 times. We discuss all the various dynamic scenario situations. Eventually, your legal team draft at the prayer, the legal team your response. The counter proposal by Yensuya de Koye. Back and forth, and this is where we have reached eventually. So this standard player contract here, executive council no approval. It will take effect, and I say it will take effect in this year 2025, 2026 season. And that is the one year shot, and it will take effect.
Abusia waya kakra ye free wapa ewo Ghana Football Association bobo kwanimo ana me pato ye jejemu ansam enso atumi de ama wono na wo run din ana yawo ampofo ankra wonim se wo bowram wo National Sports Authority a me pato wana ya panyipa ya wodano na nansentamo man panyiri ye ratontomani Muhammad Batudwa a kire mu se 6 created regions no a jase ye atumi de ababa kata ne wo ma na ye 16 no wo mo baba hwesa anye bia no emu bia betumi anya stadium Bakubia, a betumia boye papa, near football once and someone no, Atumia Koye, Nama Patrano no run D, and the Yaw Ampofuankra, one of Sabeka Sadia Fahon, Actress and National Sports Authority, one more sway a crowd of Papa Passans, Usham were bad Bobo Kono, Animals and some say ya, Ayana Dawamwapem, and Swam Subetumia Bois, Sanya Baya Stadium no, and Yama Ebetumia. His Excellency the President is committed to ensuring that we have the best infrastructure in Ghana under his second tenure, and already he's hit the ground running. You know, we're very inspired by the leadership of His Excellency, and it's one of the reasons why we're also keen to make a mark, the great leadership he's showing. Infrastructure, sports-wise, it's not a secret that the NDC has been very strong on that, and it's just a matter of continuing what has been a tradition. But with regards to the new venues, obviously, the new regions have called themselves the orphan regions for a reason. They believe they've not had a fair share of the cake and they deserve better. And during the campaign period, His Excellency listened to all these, the cries for help, a share of the national cake. And this is in order. And this is just exactly what His Excellency promised. And there is a plan for existing facilities to be looked at. If it is re-engineering, that needs to be done. Expansion, complete overhaul, and then obviously the new infrastructure in the new regions where previously they call themselves the orphan regions. At least now they'll feel that they're not being left out, and I think it's the best. Abusia waya kakra ye free wapa ewo National Sports Authority one makache ana me pato ye jejensemu diamamo no na ma memfantom se nyame yatoma next week no me pato akensie bi betumi akoso bra kro bia Kumasi Asante Kotoko one more trafie na one Kaizer Chiefs a one free South Africa man mo eno so betumi asia kan na wonim sa game we na ye crucial game e betumi akoso ewo KUS Jajasa nyasem keto makura na eno da Kaizer Chiefs bobo no wo banai abamu awa Asante mantemu a KUS one mo cha se wonkokọ hwe park ne so se ne game no ankasa nioma besi bia ko enso atumi dia ma wo wi akire no wo bowura mo mensia fikase mu a wona kro bia Kumasi Asante Kotoko che se boboko ne mpanyimfo ena fa Asante mawura enso tumi kokọ hia ye na me poto ebra komodie ne kwaso no panyipa ya wogina mo edema Kaizer Chiefs boboko no wonya akonya ekasase. First of all, my name is Gabelo Busilong. I'm representing Kaizer Chiefs Football Club, and on behalf of the chairman of the club, Dr. Kaizer Mataung, and the management and the whole team, we are honored and privileged to be here in Kumasi in Ghana. Kaizer Chiefs is one of the biggest clubs, is the biggest club in South Africa, and we felt appropriate that we wanted to invite the biggest club in Ghana to come and play us next week for the Toyota Cup. I think Abusia wai aya Kaizer Chiefs panyipa na mpacho chene kana nwachi no owrani di ani akwasi apia wonim so bowra mu okra bia Kumasi Asante Kotoko bobo kwani mu a wono ye IMC church as a member chesanya samketo makura no panyipa no so gina Asante Kotoko anemu a wono so kasase. Normally, it's easy if you're on the pitch and you do your thing, but talking in front of people, it's not actually my thing. I'll take this opportunity to welcome my brothers from South Africa, Kaizer Chiefs. We are really privileged that they come all the way from South Africa to meet us in Kumasi. You're welcome, and this is our home. I believe that hopefully you'll get the opportunity to meet the king himself. Where kakra ye free wo ba ya jejemo enso to media metie for na black satellite wonim se nan se wo model po no me patro ye heavy ye papa ya cha se nyasem keto ma na enno da kansia to me koso ama cha se we no na eye wafu zone B under 20 tournament cha se ekoso na nyasem keto ma ama black satellite one mo share one Beni and to me and TB na after the game no me patro ma me fanto anymore say black satellite no eye wafu zone B
under 20 tournament no one match me akọ semi finals a nyame yi atom a eno so sample no one betumi asia ka wo mu ya kyese nya asem ketoma na after the game no branch and di and bless ige wonya kwanya ne nsɛmtwɔ for edi honkomo. It was okay. I've been training for it, so I'm just doing what I know what to do best. Away aya bratia ni dini bless again no na Aziz Mesbah wunim se wo sena kan adema the black satellite one also kasa chase na ni agiye papa na wo srasa supporters no aya mo fa mora no emrasa. The game was fantastic and it was too tough. Like get the red card too early, but we are expecting more. They should expect more from us. We are expecting more fans to come. Where kakra ye friwa banantantam so ye mpongura mu ewa manane nsemu ne yefa kakra so tumi mama somu a wonim se anu ada game a wodo pinu a enso tumi kwaso won krofo krokro so na me pacho when ye women's heroes and na chese tumi kwaso women's heroes no na nya sem keto ma no we female team no one watch na fie any Italy female team tumi kokosi akan e ma after the game no 3 goals etumi pie free mu baya no we female team share 1 Italy eba team makuma na chese anya sem ketoma na ena crucial game ba ku betumi atodwa wonim se England me pacha wo mu female team no enso betumi ne Sweden female team enso tumi asia kan ama nioma nyina enso tumi akoyie ya chese anya sem ketoma eno na papa one di ene Lucy Bronze me pacha wonu sena kan edema England female team no wono so nya akonya kasa ama wa chese kwa bia so no e wo se win etumi yomudia. How exciting does it feel to be back at Stadion Letzigrund, this time preparing for a quarter-final? Yeah, really exciting. Obviously, having played here twice already, it kind of feels like a home away from home. I think I've been quoted as saying it's like mini Wembley, which you can kind of see the resemblance a little bit. But yeah, for us, it's nice to be in a place where we feel comfortable. We know the surroundings, we know the opposition as well. So I think it'll make for Where kakra ye free waba me pato ye jejemo anso to me dia metie for na brantia ne din ane lamini ya ma me pato wonim sa brantia no wokọ Barcelona popo ko mu a e won wo sina kadema wo na dosese no a brantia ne performance na ye heavy ya cha sanya sem keto makura na per report ametetie ane sa Barcelona panyfo won magia to mu se a brantia mbama ne jersey number 10 ya cha se eno so betumi aboa no wonim sa number 10 jersey no Panyinfo one ma show Barcelona popo ko ni mu no enya sam keto makura na ma me fonto wanim say on record no 2008 to 2021 na sa brantia ni din ele line no Messi one na sa jersey no tumi she e de boa Barcelona popo ko no enioma tumi ko nkan ye papa na nya sam keto ma wonim say 2003 e de ba 2008 no Ronaldo so tumi ba sha sa jersey no a chese eno so tumi boa ye na Ansu Fati one so tumi ba chese wanokura dia no kura na wiye ya ena branch an din ene Lamine Yamal se brempanyfo atam sa jersey number 10 no enso tumi dia man se Barcelona popoko no wono so ntumi she na ne modern bono entumi nkwanka ya nya sem keto ma na medimafo eba center say what the man na beto ya dia so Dr. Tamu da so enti bwanamo no na me pato ko Accra pokua se mayira Kumase wawa buakwa gogo ya cha sanya sem ketoma 0244 774282 and a secure sanitary pad